Kenapa doktor, bila umur kita makin meningkat, kalau dulu mudah sangat nak turun, tapi bila makin meningkat ni, benda yang sama juga kita buat macam dulu, tapi susah sikit nak turun berat badan. Disebabkan apa doktor? Okey, baik. Soalan yang sangat bagus. Alhamdulillah. So, salah satu punca kita obesity ialah sebab penuaan. Oh. Okey, apabila kita berumur, badan sudah tak seperti dahulu. Okey, alright. So, apabila kita tua dan badan akan start untuk slow kita punya metabolisme. Selain daripada itu, kita punya hormon pun memainkan peranan. Saya bagi contoh. Wanita, bila dia start masuk perimenopause, nak start menopause lagi. Belum menopause lagi. Perimenopause dan hormon dia start turun, especially estrogen. Dan dia kata, sebelum ni saya zumba. Saya masih aktif lagi, tapi tak turun-turun. Kenapa? Because badan kita macam tu. Lelaki apabila kita makin berumur, kita punya hormon testosteron makin turun. Makin drop tu. Umur berapa yang dimaksudkan dengan tua tu? Okey, so kalau ikutkan definisi warga emas ialah 50 ya. 60 kan? Okey. Tetapi berapa rate, berapa banyak dia turun, dia bergantung pada individu. Dia tidak ada satu umur yang khas. Okey, kau masuk 50 je, puk, confirm menopause, testosteron kau rendah. Tak.